For Yamamu, Merry Christmas and Happy New Year, MOBBA. Unim say, Yemi only say yet Nasia, Papa, eti Ness and Samay day, Abba Entertainment World Nimite, Basana, I will say baby, now so made day, Munya Munchimu. A yet Fameye, nothing I get hit maker, oh, and a long life, Ninium long life, de pa, Unyeska, the best raka who I am quantenting. Say nothing I get no. And then I'm here na dum this we nyeska. No sin yankopon man content. No diska na me. No diska na me. Alright. Ne no so Sunday enwoma about all the katia. All the katia. Nti de ekoba ye ne say ye posti wa ha ya say Ogidi Brown. Eeii Fameye former manager say Fameye de ne ka $50,000. Na $50,000 no friend bi na aye na china panyimfo frɛ no ɛna ɔde betu dwa sɛ ɛyɛ ne cry ya sɛ Fameye de ne kana sisi wadane superstar nti obi e boje no so no wasa aye concert nti on de obebo ni dua ku no so ontua ne ka onya mfa nkokɔ tubiem obebo ni dua eku no na ene ensem no emu abie yie nti ye pese ye pensem na onya bi enchemu ba before bibia no subscribe ya subscribe click the bell notification so that anytime we drop any video you get it straight. Go Instagram Poleeno_com ne follow us so. Hey papa international official pa afi nko betu ye anya afisi sere nyamia yobi akoma so ade aba na hwefo ani atifu yina papa na then ekwoye so de ka atua o de obi ka na chairman me de me nu obi ka unu obi a okay eni obi ka me de obi ka de nyankopon am de nika okay asedaka so that me de na asedaka pa because ma ba ko a ono wadi 90 years okay ena na ne home ensi so ene ye de ne ko kolebu okay ena om de gas bi eden esini so om di sini so 1 hour na omo ba be gini bill abusuafo na be gini bill omo se 1 hour na omo di esini so no o de ka almost be 5,000 wow 1 hour no 1 hour 5,000 50 million 50 million 50 million anti papa ne ti ya no susu papa di su ya pa what you want to say papa di su sa papa ni su o su sa you said it eja ani then how we usum what's bibi anyam ya o bibi anyam ya home ya di si me so 1 hour ni yes me dey ka 5,000 na me hwe nyankopon de odi si me so sa for so many years ben 90 years ni mentia kapre na 1 hour mentia 5,000 na ene ye ne ya no wasi etuatum I mean nyame wa ye bia ma ye nyina say aya nkofo bebre say omunye nshira because e bia odwen say on street or hustle nyame empire bia wabo akire nyame kwan nyam bie na kwantu sem bi mi nti hunu say enye nshira but me hunu say no ni nshira o nshira no say wonya home ade achew eno ne nshira obi wusika pa nso obenya akote so obi a wonam street a no kre oni kapre an ho den bra yare bi aboro no yare bi a yaka to no so no oye ne ho hwe ni sika entimi nsane yare so atase to won kwa wade so ye adwuma e wo street a onyankopon se enene wo mra eno anu onyankopon time ene ye emre so what man say emfa woni bibia wo emfa won bibia wo hye onyankopon so ohira wo a we den obeshira eno anu no alright what that unhye jesi so ne abohwese na wo na hye go ensem we no de nti e ka we nyina ne say afe ason nti nyoma bi wo a e wo say yeso ye ka ne de tututu ye honfo na
Ogidi Brown say me. That's right. O say o bo family dua ekunu na say o bo family dua ekunu bi empo na say Ghana fo antie ne nyum bi ma ne kra ho beton because ne kra e di areho say family eyi ni mu ana say wayi ni boni aye. Ohia cancer. Ohia say mpanyimfo bi frɛ no mo cancer no e wo bi ma bi ho. Okay. Say bi eya say obi a waboa no. Okay. Na die wo say unya fi no ho no unya no aya times no e ha adwene ene ma mpre bebre no na no amanfo epemwo a omu enya no because dia foforo no eye no nkrofo bi bo omo a omo ntimi amedase ntimi anyia he no e ma omo di ya nti eya so ombesen aboa afoforo ibu nyankopon kura mpo no osan krofo bi yare ebinim akotafo du no yare na ebinim ntimi ameda nase no okan nti no so ose na nkono na aka na omo wehe nti obi ye papa mawa e wo so otimi yi na ye what man say Ogidi Brown bra panyi de meka ne se sebi ebi onyankopon de yenua fameye efa wonsem onim se wiase ewe no nyankopon aye ebinom signboard. What man say? Obechire kwan, wo chire kwan no wia asa. What man say? I say Yohani esubofo no. That's right. Yedimu wura Bible mu kakra. Papa, mama nkwa. Oka ajenkwa no wasem bebre. That's right. Ema ajenkwa ne baaye no. That time na yede na kwose prisoner ye betwanity. That's right. Na obisa na suafo no say munko busa Messiah say ono ne ajenkwa na na say yenhwehwe foforo akire kwan because ono waka ne ho asema nti say waba na say ne ho akire na say wo say ajenkwa ne beje no that's right but o ka kire o mo say monko ka say ni frafo e dey ehu na de akwatafo e dey enya yaresa na che say Yohani adwuma na wo say obeye na e dey esi that's right na adwuma ne say wo say obeka ajenkwa ne ho asem na ekwan yeden ebie ma ajenkwan yeden eba na uwie adwuma na asi nti nipa bu ase de wonka no omo ye signboard obekire se kwan ni ko but ono no ntimi yeden enko bi de nyame aye omo no omo so nhira yeden ebefa omo so de aba oso no so ati ase pia o that's hallelujah amen nti no de me meka ne se uye obi papa me expect nipa ni nhira na mum hwehwe nyankopon no enhira nyame na ma ho den what man say de udi hye nipa dum no wayi bibi o udi fa ne say a seed and waso na ubedi so ayeden aba what man say waboa no ono so sebi wanya baabi asi yanhwade o wo seed na wo so ye no afifi ese enya branches ama ese aso aba ama nipa bibiri enya so mfaso eyewo eno na wo se ontwene ho se sei obu afameye Ghana fo nyina yenya no so mfaso na busuafo titiru enya no so mfaso se wabeye busuani ti o ese busuani nyina obia edan no enam o papa ye binti o papa no a wo ye ni nti But ma papa ye ni mewie bone. Metima ma papa ye no mewie bone. Bra panyin Nyankopon be hira no. On sina dwin pi se papa na waye no onyen wuye. Eni se o ma na hwere eho. Na emum wo se nenimum age se asuma esi a mini misika ehie ni mu no enne. Eboni di ama nsen nyina. Ehun so no anyi waye a nipa ewo nchen be hu ayeden be hu de wo ye ne Nyankopon so be hira wo sesia na ekwakoye Antoa ne ade sesia ukuna na sika hona na me ban because na enkofo bebre no me posti e enkofo bebre se de oye ne de say oye bibi because of social media and now they nya trend but you heard in the videos I posted what drew Antoa
what say me one Antoa no because so she family 2 weeks nani abre still na bi oye hunihuna but ye be fa social media na oye hunihuna sabo on setim ade bi nyema bi wo ho a ani se ye fa no agoroso what as ansa ye ni beba ye ho so no na de ebesi aye den asie wie odwan ka se emfa me nani ba no ho so no na se kan eda ne mirim ye nua be ma no wo hwe ne kasaye mu ni video no me hwe bi okay wo hwe mfitiase me di yawo me di awewo ewo mi mu no no kwasem utimi hu ewo ni mu se saade no odi yawo so ampa nti semre no na ye hia counselors ni mpanyimfo bi ombetimi no aden ne nakasa enye saade owo ye ni nyina no obeye wiase yinu no ho so no krampa anya enkrofo bi be fa sa de ono aka no aye family bibi ama ye de ahye no abra so bi a ni emfio so that say yes social media trend ni bi no mo ye de a eni o so mutimi so ehwe ni ye so betima fa ho edi family bone ama ye de abehye no okay eni so very serious yes ntino se minua be ma no de family aye de bia onfanche ni nua akotoa no obi timi wo ehwe ne ba mani di 20 years na akora na wu 9 years ni wagu onfa ne se ni bi kase bi na ade ayira ana ni sika na ayira ni sika na ayira sika na hye so what man say she 2 weeks ya wa hye family yi ne nyankopon masa ensi emma na family to sisia na ono no ho entimi nto ne da onu ani sika ne nsanka onu so no ho nto because we hwe moja agu okay ontimi mu nipa na se bi wiase aye woni yenka hu se dua ben ene etie yo konsuo mu ono bo hina de one ne koba no woni be ye obone okay what am I say na me de me ka atwa to me nkasa bebre minua be ma no de family ye ni bia no onfanche no nyimfiri ni mu okay no ya odi bia mfiri ni mu onyi bibia mfiri ni mu what am I say na enu be ma nyankopon be ye nsenkyerene wo na brabo I'm telling you okay what am I say Matthias pa but yen hwe ade we so family so e release nyom ene ya 6 pm our friend say tia me ka pay me na pay me ene ensem ya ebe na say twi kasem no to me the obi be ka say feudie because obi so de ne katua na uko release nyom our friend pay me na akoye to say I say in a way no udi huru no ana sesen minim so atem Matthias but when and as on so who said this is the perfect time and nyom na why ya to one also release when me say the social media no bibia a strategy okay what man say say anyom no me kra mateda okay so amma hu freestyle ati me mete anyom no kra no menim say oh say we the old song na sana on release ye kra na sa freestyle dey ade na oye na afi ne we release now say social media dey anema bi say ba sa utimi use that opportunity ni na ade we dey release enwom no but say bi ye tu aginamwafo no ne ye tu akura nsofo okay enam family so na sansensem we nyina aba family say wo hwe me a say bi yes obi di usi akonko ekwokyere nkwa afani nsi akonko enkokyere wu okay unim se Ogidi waye opapa pen wabo opanya senia o bro ho ase ewo industry no senia yenim wo senia ye pewo nwom no Ghana ye hiawo Africa ye hiawo world ye hiawo sisi ya no so woto a Ghana ahwere adepa so what man say because talent na wo no aso ene samsung bo ema Ghana man aye pese wo de Ghana flag no eduru baby
Inti chopa bia e wo se animanimu ya. Uni Ogidi ekwotenase na wo pa ne chewo na de wo se woye. Asede bia wunim se e wo se woye bia no abomoden. Aye, na free ho. Na free ho. Me too me ye family fan pa. Okay. Me penase brutal. Me one of the best of them. Me nada me fede the brutal. Me tenu nyoma na me wukra. Ti me te se bibi se esia me se ekura na ebe ha me. E na me sure say afoforo mo hwe ne Ghana fo no so ebe ha nipa bebre. Because wo bo ho modern. Nti no wo boss no wabo wo. Konenim fa chopa ko. E na de wo beka bia me sure say ubedi so. Na ubeye nso. Na ede asundwe ne peyo ayeden aba. The meeting I can't change. I think some day what can you know a futu kakra me bra penny kwapia papa de aman I think they very clear and loud. I mean so both Fameye ne Ogidi Brown in this one. So they come my actors ne musicians ni obi bia. Okay. Sebi obi invest with him. Okay. So what I say, obi invest with mo enye easy. Na obebo modern aboa wadum pempenso bi na wama ne nsa sifam no eja brutal eja timi emfa nto ya dwum so obi boa wa na wo so no nyame boa wo na wudu pempenso bi na wo so wakai no ana se wo fi ho no menyin bonia ya but I say credit bi ehia ni bia na se oni obi se ebi wo se untimi ni nipa bia nanti angusi but emma watimi wakam tawa bia metetem you understand yeah nti eda ma say any video am here mon share na baby a video na was say dru bia na endru say bia ibenya counselor bi kra obe video na obe try so obe reach both parties no makasanize asundua ba because yem be say be da na be sorry na yate asem social media ni be di agro sa ni be di agro sa say enema nya nyema bi sia na ye say ye fa na agro sa serious case ti Ogidi yesrewa ade esibia ma ne mfanche fache na I mean you focus on nyom ono say Ogidi ne nyom so we perform signing new artists you understand it won't focus sa nyom and okra na chere me say oh good at least na be mu o vision and o good ideas so what ne nyom so no the way o hyehyɛ nyom no I mean nim so or your right house so we are one say your right house so no only I think say rap father so what man say a group boys also yeah no agata gave sika wo gunenim no enye $58,000 now o kan na now so we betimi dey kra obi betimi that o say eye we na Fameye friend me say sia na say we been kra no so Ogidi kra po FM say sia me oh the one ke o so very natural pa kon dey at oh 50,000 me tua man sharp kra o betua $50,000 so na skanya o betua ma Ogidi Brown me tua ma Ogidi Brown so what I say no kra so okobodua wonya na omra na me tua nka wo de bebi owo bia wo mena na nti o jadua ne bo na so wantuo no so o de beje wo so o say se o jadua ne bo na so ba na $150,000 na ma Ogidi de ebinim so Kristo ni odi go communion de we odi communion de I Poleeno Multimedia subscribe so no me anytime we drop any video we are there them we have ye sa ka we popukini yeah link why is guy is here traffic I want for be enjoy na bena me ba be wo all right nti I Poleeno Multimedia make sure say I say no yeah mom we stick on or credit and I say with data because content we dey go even say educative kind na be the comedy aspect no na too pressure ni be so what you say na wo dey ajejewani call Poleeno_com e Instagram ne ko follow Kwapia Papa International the co-host and our hano call Instagram Kwapia Comedy neko follow no Instagram na
YouTube YouTube na kwapia comedy. Yeah, kwapia comedy. And Instagram so kwapia comedy sa. Nti both ni nyina kwapia comedy. KUAPPIAH. Na the comedy asos na wa follow no e wo so because tembia no yeah the interesting comedy videos every. Yeah, mo bibia so happy new year. We love you. Bye bye.